Ngwan bet wel ngwan wo wel bakel rajo shwa kana ska shekem kunya matembe yen kwe kunya los kala je ka tog lo ay kan ngamrung ya kul dia te guru kun ga fal medan ne te ga babylon kan rolu je fal no kunyal yen mu ka ne sha kunyal bela ga kwa kun bi al ga kamme gan walle mu kan kulte si guru kun go me singa doron te ga babylon ke kan kuje mo ti changa ni munden ti lama ken en wallen kon sugduela kon bagala nan der konyal en wana ci nadul ja go ben wodane konyal fala de wala na kugo kenega ko jan ko dana konyal ne no go gono go ke lulu jib ni dul yena jene ne la dial ti bambom nyamda chene gangre jala ke lewre ni dial te sawre kre dien ay do dial jo ne ne kan je mo te sanga wi ko ni mo kon bagala nan der konyal ko da Jen. Amen. Hallelujah. Amen. Ko ajaw la erme dide balle be ma luak bo cer me check jogde right ko de lat konan wolle right kon karien me lar je megen kon ko tega me lar yekten ala riede me ka literal translation ki ka duo be da kon lar ke je wo megen la lat ko do ki am chien no go karoada en wo balat ko balat ki ba min ti ko balar balat gode baroy ko lat ki baroy ko balin te ga mala rektin mi ci gambele jalaran wo shine goor ko ba lat ko ba ka jalat kalen kajin ci laran wo lat ko ba yig lat ren ko no ko ndang rew te ga mala rektin jarwajen goor wo ban rajtin ko ca joji ne di nyin ngwan min yer duel ko today dat dang ne di chalaran wo balat ko balat ka pekte ka dien ken ka galken en wo cha te dien kam ko ga gode ajala yena ne mi cha wo kwan ka kom ni duel ko be kuer ko cha ngaji duel ko lo do tel mi cham gitin rewde duel ko cha pai ta kerol dum do ka kume me gor kom la nang ka ma yoko la teg mobilization midi gode me ala lat ko nyal kana penche gor ne ti ba to tin ba ko tin gor ram ci lar ke te de wo gen kono ku bag yig dal kel ba ku ne antin ne din ko kene lo de ba ku lo gor ke joje man ne di ko ga yire ta ga multi joy re nuore to ka te ke te mu ja ka te den wo yen rong yen ko de yella de melat they are not willing man amana wone bari ku ne de ka bible woni di yal kan ne ko di yalla man tin ci la de go kel ko ko yal gana pin ci kana lar awogan bala den ko roda ka bom loy de ba ko goro wajendo dien roje me roje bum bum goro bro pan pinge leng fay ko de new ni cia wala me ka Joshua chapter 24 verse 15 ne ka verse 1 ba ka verse 13 Joshua me che tega liya chanacho ko jeram kele ci kan ne kale reine ne dial te wo ke te to ke jen ke Egypt tini di aliwo mane muzi ko wajen de taga liya ke chara mudi ke chuku ba kwany awo ba gade tibe ga nonga kainan ke chaga da ka mon ken wa tugduel nga dorumen yana ga ku dorumen ten tiyo goro ba na chiol dol chebe liu jaza kana la ruwanye tin jo kare tega ke li roji bumni jen arwajin jo a chama mate yana gambele ntama mi jien mor were chen ke we ka hadis abetega nin ala la de la dijin nyama ke la de la ji agur jin wude mo ci da chat ka latin wona ne to ko mo dere ji jogi nya de cia nyal ke ga de cia wud yana ba wata ka pega mene ne ala tan bital de ji kana do ben dum la ga ko ke je chen ne ala am ci do re gan ma ne ji am di de gan mo ci liw ne to ko mo a cham a gan mi jili won so an cham mi se kana mo da ro de ya ka long ko wori den dak yi man ga lato mu kan te ga le ba do lo da ko mu wa ga la Pador ba ja ko gwa rieden jokati la tiet ja chwa che diris be dial che ka chol ka kwarken ga bos kien to due lo kana ne dial en bos ke che ka chol gwa kel be ka ba kwen riet ko nyal che ka joga lenga yen Israel na me ja rajin chu ko nyal kana pinya la awo yen ne ka gudo no kun cha kut ti jia cha ka pal ne ka bandong Abraham pal kan pas pal kan chang pal kan ku die
amani me ren chwa budon Abraham chwa be chura can a lot ki chwa right there chwa leng chwa de me why kam ga ne Isaac why kam ga ne Jacob man ga is be dang waram en ka jal kel ga kere ya ga dien ka Egypt chwa lu lien chwa de ling ka chwa ga kamrar ka tede men bum me cha ka gor chwa kam dien ka jitar chwa red ka ma ka chwa ga red barantis chaga jare duar me te ne di chaga da na chaga da pen wo da ben mu ne cha ya gwan kien la gan ka tu niam dun yanan walle hallelujah amen yanan walle ci ate ko nyal na pin ci anen kel gi yare ri ni dia te ci aje ala te ko nyal na pin ga la te ga la ja ci ko ga la bala wi me ci ja ci ga tu ga la te wa en te ga le men ko la dia ka ke kana te dia te mi ci ga ling wa en jo ga ye wo ko nyal ko lo me me rew de ko ala de ka ga loñ me tok Diop dien ko ala de ka ga ngas hallelujah amen jani tiam yeti diala ti ko bia ku nyal kana pin biala de ka bia los biala de ka ka loñ me tok commitment ka biala de ka ga ngas ke wa ka me chia jana kana liwo kana jien a chia ku nyal kana pin chia bela de ka abia lene abia palu kuzi jip te ci guru kun te ci ngere diena kam karartin ke kuzi babylon ke kuzi emor tin chang de rolene ti lara jaga mi kanan biala de ka dum do mi ren mi kuide da ju ko to duela kon ba le no ko nyal de pinye te ka hallelujah mi kuide da ju ren ko to duela ramli mai de ma bora ba ko nyal de pin ba ga le de ka jere la je wo mi ci a lo ban wo kon wi Israel ban le ke adem ko to duela le right ba ko nyal de pinye le de ka le na ke je ci da ju di le en ba ko nyal de pinye be le de ka ro ade cha ju ga di ako hallelujah hallelujah akob anu abaga le ko nel ga pinye tek ka abaga le nu kut ko kiene ka en ko me choko le tit ko me ka mo ko ra rolejip amane re doa yen baga paleje ko jen bo ko da hallelujah Allah ko mi te ga mi cia la re ko da la wejin do dien la ne ne je ba wo ko da lat ga ka bo lul chul ko da bo ba la de ka hallelujah hallelujah na wo kana la ko changa ji ja shwa lo de ni min je ka rai ko danan wala ka cha lim je ba ji gora na ka bu ko be ji trust ko be na la ti do a working gospel ministers ki la ko kan kana la en wo ba ko nyala de ka no matter what la rana joni la joje won ni je mi boro lo ti mi ci ya la ka ko lo du ke lew mi tega duel ke luang mo wa ka mbele ta ci to la ne bole kai ne por cha ya wa gwi la gwi je a jende siam ra mi la re ye ka mo wa re ye ka mo ku ban mi ci la ba la ko ne pinye bela kana wo mu to hallelujah and wala la de ye wo ala ci anga de generation to container cha de le ci ka ba bul ko ngani no gora woodken gora chicken mi ci don jen kana gola karama lim right mo en wo ba ko ne la pin bala ka bagala hallelujah amen jo ja cho la ren go gen mi kuida ti de chenge la ye wo i jas bi agala nok yene no ke je ko nok yene kan ko la ba la no ko ne la pin te ka mi ci wonu jo ka history ka bible ala ne diana de ci ke nga bible ka ne ti la rana to ba ku lo gora na inok sela karode inok en tariu sela karode mi bi ka won mi shala no sela karode ka gwa be ci won mon ke lu ci je ko time no we again time in jingi jen ci ba duer ma jang nel ki ga ko nel ga ko ta ga wo wi ko jongu wi ari na ka duer ko ko mi ton me ci yang duer bi di tu nyena da mare chu ga na chu kwen polenejo so chu won mi shala no chu la ren ko na ga ka ci ga ba ko ko lu ko nel ga pin he decided to do it alone ko gol me chu ko de je ga win monte wo ko ku wuda men kan na peer pressure and wo ko chuda ba ja lo ka ba goy be la re te ka ra me che bi lu ki chen bi ye ka na ke chue ja ka le re chu ore ri ko che la I will do it alone hallelujah che wan ba la karo ada
me bujite Abraham me chol ke jere palo ku me jenem ga de man lot che wan ba la karada ken che ne sara ramagu am ban chung ni me la gung ro de niam ne ti jiduere ti la ki chokien lu ni jala ci redo be joga ngal ben mada be man ka piu ka me ci chuje biran ben ci ma be piu be ci jo wala nu ka waro nak be jo ko le te ga mi ta wi ni man mi ci ani ko ko de chola ma loida Abraham be ni ke wo be chuong lat he decided to do it alone ko ram chol ga berare wanuku kan ji ma du ba jo nyo wen me kini nen me tera ka chu no en wo be chup loiden walle ken wo be chup ko ne chol kon ku ke chu nga ke chu Abraham kan ga ni Isaac ga ni Jacob wo chi kwang don dien lara you have to do it alone hallelujah amen aku ke ibru jani chi a bible chi ku po ko chol ki je chu nga chol ki je chu ke ko di chi ki hitsa pa ko ku chu ko nya aku wi chol ni chu dien ro ke pi ke janga ke cha lo bi lu chol wodi aku dien hallelujah they do it alone hallelujah Abraham did it alone. Michi wa chari ku Joseph. He did it alone. Joseph e gan man de la keke. Ala chi chiang me ruin na rodien. Ga leya ken Rachel. Ke dilla ken Zilpa te la tien. Ko ga gwa be dan kuir na ka ngwan. Michi yang aji wo jini da du ku ye te ka kam. La topi la du de top chow du ko kuir guro be to du el midi. So God Jacob cha rodien ma la diti je ba Joseph fi berare gan man wo ba ko be lob ko be tok be la tero adre na chwanyir aman me chana ngajin wo chaw yor ngu ke chaw yore pol chalo ko ginga cha ko gimidian chalo ko gi Joseph wo be tok la ko be ja kuori jip ko be chod be dire gan man ko ka chapter 49 ka Genesis wo po be tin gwandien mi chi wo ku ne ri pu de te gwandien ka pot te ga ti chalam ka ti pu de pe ka kama ban me ben ga Joseph. Here 2 verses. I love passage me bird. She love the Queen Joseph. Charlie J. Joseph didn't be the didn't me lag. Be the lag. Joseph didn't me cha go to the naga gunman. The Queen do can long boom the Queen do long be the gunman. Hallelujah. I love Ken to Joseph you have a lane. Go a wood me chill no come young opinion. Joseph and Waller will be sure the chum. Ray is where a gunman the alcohol gunman of a cook. Gunga wo chel no di be me gor ko nyang na pinya be la ne changa me chi na ajia he did it alone hallelujah mi chi wo bi ku Moses am ta bor quarter per ne den yaga bo to tin ta ga ne kwar ka goshi me la stay de cha kam ke wo ne ti ba ga liberate he did it alone you got as well you an harar ku nyin ti la you ka ban pin comfort zone ko to me che George dual che chope ne tin yin wana chang ne ne me to me lat ke me kai la bi da ko no lan me baroro lo ken tera me la roda mal je me bi chom be la operation is enough hallelujah tera me la roda mal je Moses he did it alone mi chi wi bi ka Joshua kana kala they did it alone again do be chuka ko ngu e chuka ka kaina ko ne dia le cha ja cha kai la cha wo mun mo go apit ke munu Robinari, Reuda Nathan Tuck, the barbar con decon, Seneca, Chuak, Niam, tell a man along back on to Joshua can a calabo, no, Farabon for Void Jack. Namala could never pin now, tell Bumaki, take a dibukunala come con Mundam. Hallelujah. Chumu the Lord tells the work of Quidun Yanati. She amen go for the Chiala or coordinate big can. Chune the altar con, take Jack I luck. Kakamanda, DNA General Kale, Sugaria, can we chop a cane? Garden can no learn a kid. Damar again, you mark a word below Copiella. Keep it, a man room, dear Kirun one, Kirun what you have been a year, I know community, a word I will do it alone. Baladan Caro, no matter what. I send me ideality. I tell me I'm a work job, a little Lucia and a kid, and Barbara, I walk on Yell, Bapal, Kabapuan. I then allowed Moody David, I mean, you know, you were Palais and cook. I told you linger can Lord the charge of. Okay, you can get you on them indeed, can have fashion. Civilization turn out in the wood now, Cora, but anyone I can bell, yes. But I'm sure I will do it alone. Teach young Sobabena. Good content knowledge, she be, but he wasn't. She telephone, iPhone 13.
and while le ke ro me iPhone 14 be bera it are 15 ne di yune man ya di nyol le no iPhone 13 nan te go ne 14 ala te no di cha lo ngop jin ko anu bi chen jin rei gambel ko bi gambel chen rei du gambel le me di de mo chen rei du bread chen no chen rei gambel ko bi jal ni ko no hallelujah ne di wana wo ke lo pa ni ti la lu no chi diom ku chi ga da o me ne bi mi ke mi den di golani fasting day ni lu akọ gamma good what can I give you the kabeli hallelujah che jegda na to rew da te ne di bo e chagrin bi na to che junge yene di to ki ala ko chi ala te ne di chi u bo chen ken hallelujah goro go la ko bi la to go bi me la di be chuom niam na goro ponye me ba display bi do je la ko le di di gem cha point de cha do cha dang ke cha do ko ku go ko me ne dial chiol kana cha da le cha hallelujah jenen ta o de do ka tin go point de cha pen ko go ro di bala bara re ne ni ta chiol kana hallelujah ajala joje ni di one ku fall like a flies la woni e bu wo mi am ko kini point do la point de ju wo pal ko mi di mi bu ga ma jang na hallelujah point go about discipline bi midine bi wajine bi axine rei kuiridu me go ro bi point do bi erwa ke bi long ke me yo bi come jara in your mind and heart chula lingi no do long la lingi charu me go ro point do bi yen ka bo wo do bo ko ji pola la de go ko ni se wa chara ngade me de la me go ko be dum do chiang point waje ko ngudun gor ko ni yeshuwa ala lo ni chiang la ba made ko ngu la ba made ko ring ala emotion kana feeling tin the point la ka mala wallo but chara chang wi re duro la ngi ene me je ga chara du batte lo du che bor pinya lo ja ala ke jen chiang chiang ne dia ani to ro mo mu guro bia kuri chin mu ko are te ka la lingi ni du lo ngu ka lo du lo je point chen ka gon me da la made long la ko te ka pity ka compassion la te ka jallo ayo mi chu point chi bobe na la loje ko pon chu ja mis no gore le la we gore anda na chenga ndi ko de barba ponye no mo hallelujah gar da ngara wuti die di da lon david wo be nyen ka goliath na kane la ka kane kan ko nyo da wo de bi te ram nya nyu na ne ru chu dor ma ji dor mi to de bi na kane la ka bar ni je ko be chi bar ti tere da ka je ne je ko ne te du che ka wo je che bo do ni che ka no amu ya ke ne ka mo ne di kan chu hallelujah ko kuja mo ngan ba warun hey hallelujah hallelujah ngan ba warun me cha cha ko wodi bagan manugul cha ba ti wi tu on gale era me jang na ara me chien na de ko re le ala ja ngani be na cha jo de ko kam nya de mo ko ki gol gon te tul bu delo en ta mo wu cha wi tu on dong ja ben ya cha ne gan man cha jo yin du ma ngi ne ta du ne ya bu ni chang dama ina tu bi be lonji te waba nyi ke chiot ko dirwel ura ko dirwel ko dugo adu che du nan ke mo du ne ke le mu ya na ke ngai ke chiorizme me che wonye ke da de bi jendi bala karo ada hallelujah ajen chol wude god after my own heart a wullo aja Daniel you did it alone me cha waba kuor pal go ngai diaro de no kuor e Daniel e dwel chuo ga ma pale e duele men ti wori ni ro de ki Jerusalem pale ga dio ga cham hallelujah wodi ne che Daniel andi bu ko ro ade to ne dum won tin but they fall down they kneel down to the king to Daniel look hallelujah michi wa ku ji shadra ke ne misha ka Abednego mila Anania ke ne Mishal ke Azaria ya shokin gulo bage they did it alone kapon mi cha ta ba pal ko ni je nang jok cha la dai tor dor e ko wa mu ya ko ka na bol ka ko ka kang mu yen ga lim yor rodun pin buba pala ponyo mo te ka jot ni je bakel we miel ka jot ni dang bakel ya bred ci gar wo no wa de bene tira me ta ka ni de ka pala ram te didi ara me la ko miel ti ne ideal ci ga cha cha da pala pon
Waden cha kan kan ku cha ka ko la ne dia te buba we ke le la du wu dang jok chunga we yene ne ga dang jok kala ga den ibru ko dien chi ka kan te ibru tu ngwan te tin but tu to look at ba thok la look at ba pali chur ko melen te but tu ga dang jok ku te di chu ga te chunga iri te chunga me te me nang na ga gambe le pe na ko iri mu chung ne ku ga di kan la bu kan la ka dien e jene ne nyanga me cha yor ma chu ko lu jok ko kui amuda mare ko ne tire idan the grace of God tire idan po bango ko la ko na guru ba ko divert te nen ko ngare ya ke no e chi anga do ta che wo ke ne me binaro amu chi chu ko ro adu hallelujah Verbonaka first disciple of Jesus ja yi chu dang wero chu kana mago bala karo me yi chu ne di al yoro manake e ku wari ta ga ji gor lo ta ga lu gor che wanga de lo ku ti anga gor ko chi anga ye am ta ga ri te ga ke no chi anyu ga ga na ne ko ne pa ne che la ke ye me chi yang yen dial cha wala ka mo gula gun me je to ko be na ro wo ko chu ga jien kal kal ti ye chu ga jo ga ja ga mari yen bia jien e peter din ka ku wari ngam de wo ke je me de ga lo ke je me ta ga ri te ka ti che ke ti ta ga jiti ala ko wala mi te di yor re doaro e te di yor ci lu de ji yor ji ko wote la bir mu gor je wo be ji kanten yor ko goay Paul bo ci gor be la karo ram kan yesu nen me cha cholo wa no jere jang yesu ba je bo kanten bar na ro dien ci jama pe la ro de be na mo ria ci wiye ci ko de jomi ay lo kan ci wiye bay na re jur bo boy he did it alone ajene ba ko dak pinya bana ba ko to wa John man me nyun me la dor man ni mer man John man la wetim timo kwan kana kul man ko ga chef chura do ri ni pampelia wala ko ti ko kana ku ke ti anje ti wa da ri me ci polo bana ba lu jo ki bana ba jo gara ban dol ko de ya ri ti ci ban go gul te wa te re ban wa te wa ta ban John man na ko kon ke ka John ma ga cousin a gad wide te jo le mu bana ke John ma ki kon bo je ne nyun to ko te na ba let ko ta jo ban wa je ke le wo ka biya wa bar mo ila do dia de ne ko le je ke ne title ne ke Timothy ne hallelujah ala ko te nyun gor ramela roda le mi ci anje di ku be be gudu chun be de be yete ne je ko be ka dugula ko mi ko ka du mo ne je chang nyal mo ko atene ko te ke ne ya ne nyir ta ma ga be le lam ko ne ke ne je mi ga ba chang nyal mi wo bi de what they are doing is right me le ke ne chang ko ko je la chi wo hallelujah Tapiza kia do bora mala doka she did it alone Tapiza nge yena ramata ke chiang mago chiak joko mechan la kede micha ken micha ramechan michenen ke ramatel bor michenen be kam bi de bang be ket bang ai chang me la ro de ke yo chiang e chi lia de ben ala believers ti lu ako kene man jo ne ka gara ne to ando ngi bi ni te cha ket Tapiza men kula dor kas ke nye tiel ga tung nuara cha wa chiek me chero lot ke lia ina ko ti chele kana ti ram be ka lola to loy na ja ki chu bo lo ko to Peter ya chora ma ke ko be kam lat lu de te gai kana da gala to ben pal de Peter chu loy na me kan de Peter lo la ne ke amu me la din te me long ne tin chan ko ngai je chan gambel ti ke de long me lo ke but at least me te gar te wichar ke te wat ku ni ji da te dien mu ro ne ra we ngi lu ko ki ram ke mi je di long mi na ko be ko ni chang chung ne en ko cha de mo ko ke yo daire ka bang ba diri ya ko in daire mi ci la du queen ni ko ke show ko ke chang ta bi jo gi ci la du queen do it alone la ni ka ro adu ko bora mi ci la ren bala hallelujah bora mi ci la bala en mi ya wo beja ka generation quantity da ra mi ci la I will do it alone need one what ka group yani yala arkel malat ko roy ko be ki mala roy ko mi am dun ci roy ko lat ki ja da yer ko riya na la ga torbiele mo waro ko la ne de ba riet ko to be ko ke yero do to e ba mai ba ka ba gol ba nyu te go watin ci ko roy ko la do ba kon gol ka on to ba na kala ba ci an ko be ke ne ba la ba la do ba nyur ki ba no re le ne kon la ko roy ko do ne to wa ko link be a part of this gospel mission hallelujah diga ba jal kel kon ba ne la do kon kel there right ko laden de gambele na me de get but te ko me jaga mai ke botin
ba yi te kel ke ji ba do gwe ni ji wo lan ne je kel gor ne ne ti ba ba lok te gwa wa tin ba liu ta mai te de hallelujah ba ko ti ko na la de go ba ne ba kwa li ni ku diri la ko do wa ne ni ku diri ba ne ba la kel ke ko je lo la dan ma ya wa ji ngak le ne ko ma ya ne re te ga du mo du wo te pin ma ya wa chul ki chol ji mo ka ke bele dan kon ji a ko be tier go kon ji wan to ke ji wen mu ke be lu ku no ko je to la chu bi ni ke ta ba dak rishu kon pe ni mai la la ko go pa le joko hallelujah ko nga yene en wo bar long ba chi na ba le de ka tere char dan kon di al dor kon ke tap tin ba kon tin gor kon ba na ke jagal lo ko ba na ke chu ba dor ko ba gur na and I believe I'm being no ba dor be la le ko do ba ko la re do ara ka ba dor la re ko ba wa ke je ko mete kon da lo di ba na dor kon chu nga ba ko chu ka be la yesu nga be le tin ate ka man ke na wut ba la ka be la yesu kristo ba ka le di ba ke je le de ka hallelujah megan kono ko tega me la rek hallelujah ajenen yene yesu la wala la je yene tin lim ma ji yene di al ci lim e la je boka ke revelation go aram te jit aje lim lar je ko be dol ko ngai jene di al te lo ko te ke man go yede me ka wan kun di al ke lim yene jit kun barama linka ke jit enta ko ne ka loy te barama linka ko kuje me ko beraro kuje me aram te jit ror yalla ka wo be chodi ci bela ko ngai ko na tama dol ko ta dol ka te lakke e lo ko ne di ngon ba ya wa dol ko ci par do do kana ra ba ku chara la ye to ki ko par 100% man bi yesu benna me ci ala de jega nga mi le ni ko aka do ben gor ko de akoni te ga ci an ka je dol ko de te to ko ri te ta ka rol gor bi te tin ko di ter gi je kur agonte bina yi te wal ba yalla ro do ko bi mani bi te tin hallelujah amen yalla ro do ko bi te di bi te tin rey do nuare juro yalla ka wo bi la ko ro rey loi ko christian temple charge international juro ko wo bi yalla ka jin ka ro rey loi ko ka gambel only juro gwir wo ko yalla ka ro sangine di yalla logo no bu kana la rey doaro mi tege ne di mitu te te do ko lenga roju donga wo day yen ko nyal le pindi yen la do da mara ke nyi mara bana liwe tiende ko bana liwe tiende win mon mo walke with that living and unborn win mon mo walke ke ne te chi liu ke ne te tega ke ne din bada juri yalla ka mu become next generation wanda no kon tika let no bana na ben wala kana gona kon ma na kon ba win mon ba la teda dan tika let go ayo and we char kon ne go bana gol god kon gospel is being weak nowadays gospel cha yar jaga je ba pol ala wo cha da no generation and back on the law of Christian temple gor kona bana revive bana gospel kwari yi shukr so bana to bela mbunga to to reide ko mu nyun antama ka time to continue bana kaini bana kala doran kia gad gan kon hu ngwane kaini kien patana ituka lan le to hallelujah ben rodan jenya